Em baş bînerên lezmedya mêvanê min yê îro Rojnamenûs û Pisporê Peywendiyên Navnetewî Robin Reşvan e ew ji Amerîkayê li gel min e dê nêrînên xwe yên derbarê Rojavayê Kurdistanê de bi me re parve bike. Birêz Robin, tu bi xêr hatî. Ez yekser dixwazim nêrînên we yên li ser peymana Rojavayê Kurdistanê ya li gel Dîmeşqê bizanim. Hûn çi difikirin li ser vê? Peyman peyvajiyeke yani tiştekî zindiye ne pirsên hî çareser dike ne jî em bêjin têkçûneke ne jî serfiraziyeke peyvajiyeke gelek hûrgîlê hene ku divê werin nîqaşkirin gotûbêjkirin loma jî li ser cîhanîna xalên we dimîne pirsa Rojava jî pirsekî mezin e pir alî ye berfireh e loma jî divê lezûbes çareserî nê hêvîkirin çaverê li wî tiştî nê kirin dikarim bêjim ku mirov lehevkirina vê carê li gor hefteyekî berê bide berhev hin tişt baştir hin zararên ku hêyî hatine kêmkirin lê mirov niha û se hefte çar hefte mehekî berê bide berhev destbiçûnên pir mezin ji aliyê gelek Kurd be. Yani mirov buha bifikre lê de hemen demede wekî min gotî eger Kurd bikaribin bi jîr û jihatî û bi zîrekî gavê xwe babêjin gavê xwe babêjin dikarin ji ber rewşa neyênî hîn encamên erenî derxînin ew li ser wan dimîne ser helbestê wan dimîne lê wek min gotî ez carna pir dibînim û dibîsîm jî dixwînim ji medya Tirkiye taybetî wiha nîşan dide ku Kurd hatine şikandin têkçûne ez bi vê wayî nafikirim. Çend roj hefteyê borî jî min hem di veşana xwe ser rûpela xwe û hem di Kanal 8 de jî gotibû yani ez bawer nakim daviya her tiştê li Rojava Sûriye nikare rûpelekê nû veke bê naskirina mafê Kurda. Kurd gemaniye her mezin ya netewînê li Sûriye yani piştî Ereban sedî panzdeh bîst ji nüfusa Sûriye ji Kurdan pekte divê Kurd vê yekê baş bibînin baş bikarbînin yani ev minoritîne gemanî ne û mafê wan parastina mafê wan misogerkirina mafê wan di qanûna bingehîn de giring e loma jî aniha rewş dijbar xuya dike wek derûnî rewşekî dijbar xuya dike lê çawa ku Kongresa Amerîkî nîşan dide cîhan nîşan dide dostê Kurda jî pirin diye bawer dikim ser vê jî pirs bikî naxwazim zêde aniha ser behsa Kongresê biaxivim lê dixwazim çi bêjim yani ne tene ciya dostên Kurdan in paş ciyayên dostê Kurda li her derê her quncikê cîhanê jî hene divê Kurd vê rastiyê baş bibînin ne heza xwe pir mezin bikin ne jî xwe pir lawaz û beçare bibînin loma jî ez nav dikim peyvajiyeke zindî peyvajiyek ku derfetên peşveçûnê hene peyvajiyeke ku derfetên kemkirina ziyanên hêyî heye peyvajiyek ku manevra qada serfiraziyên dîplomatîk hene lê dibe kesên ku ser navê Kurda daxivin sermaze rûdinin danûstandinê dikin dibe hinek tişta bi awayekî cuda bikin cihê bikin ne ku şaştiyên berê dubare bikin dema tu tim di berevaniyê de bî ve çaxe kulm te dixe dibe tu neheylî carna tu jî kulmek bidî carna tu xwe biparêzî carna cihê xwe biguherînî yani Kurd heta niha tim dibekî derûniyekî berevaniyê bergiriyê de bû dibe ji vê berevaniyê ji vê derûniyê psikolojiyê derkevin loma jî yani naxwazim dirêj bikim eger pirsetê hebe dixwazî fire bikim ez dikarim fire bikim lê wekî peyvajiyek dibînim ne daviya tiştekî ye lê destpêkeke tekoşînekî dur û dirêj e. Belê ez dixwazim vê jî bipirsim ew proseya yasaya parastina Kurdan ya lensî girahan hûn çawa dibînin? Ew pêşniyara ku Lindsey Graham aniya pêş ew peyamekî pir giring e yani min jî tam dixwast ew tişt bigota
Kongres Amerika'da beje tişten kulu Suriye çedemin nele gor dilimeye. Em napijirinin Kurt bibi avayı verin terekandın, verin teneheştin. Em kabul nakın ku em do sozya kurda ve bersiz biheler. Em kabul nakın ku em nankorbun ve nanukhebir ve ki behdinan dibeyşin. Yani ev peyameke green gece kurdara ku em ve ki hevben de khodi binin, dost de khodi binin, eşeğin ve dilimede em şer aracı peyamek dişinin kutu ne fikre hızır ne ke meydan valaya çi dileme duhazı az dikarımcı kurdara bakım na tu ne karıcı kurdara vantıştana biki tu deme zedagavi biki mafe tavanen dişi mafe muruba biki tavanen ceng biki tu hesabı vantıştana biki yani peyam ev peşiniyar bir zamaneki pır zelal hem aliye komariyan ve partiye Serok Donald Trump'e o hem aliye demokratan ve de hatı bu peşkeşkirin. Önce nişandı da ko peşkiriye ki her do aliyan yani ser partiyan jive peşniyarı heye. Önce koyadı ki cevate ki Amerika ku da peşkiriye her tiş reşu spiye. Her du parti demalı ser kurdale hevdikin ev nişandı da çava dına bira geçti Amerika'da dına Kongres Amerika'da peşkiriye ki hurt sempatiye ki hurt çi kurdare heye. Ev peşniyardı beje em kurda ve her ben de xadı binin em bana tane nahelin xarabiye ku dijivan tekirin erişin ku dijivan tekirin ve be hesap persin derbaz nabın şara duhazi Suriye rebe bebi le dematuk erişi kurdan biki ev durnu kari Suriye knu beki heteşe duhazi ji lista registriran terörü derkebi emetle tecara kadın bıkın ve liste Suriye demet duhazi bibi beşek civata navnetivi civata demokrat ya navnetivi civata rojava re ne ebe rek ne reke tu eriş biki emet cara kadın ceza sorani dibicin gemaru ya Türkiye için yaptırım yani tole enko ser ve hey emet cara kadın zinde bıkın ve care devahun eriş bıkın cara kadın ev ceza otomatiki tekeviş yani. Yani peyamen pır hurtene. O her bahçe Türkiye rejite gotun. Erişen kulusa kurda hene koyuş. Revabriye demkiye şaradık ya bet pişkiriye Türkiye tenekrin. Yani navi Türkiye jite anin zamaneki pır hurt bir kartine. Yani mırovlık arabacet işteki sembolik. Na kongres jiddil baverdik ya ku siyasete ku naha Amerika ser navi devlet Amerika demeşine taybetişi tam barak peşbedbe ev siyaset dibe sedaman nerazi buna. O kongres ji hela hava dixaze ve ki balans ek bine peşi birbe. O hem ji kurdara dibeje hun netene ji şarara dibeje tişten ku tekri tu diki tu dixazi imaja ha pakkaj biki tu dixazi naveha baş biki ku ez guherime ev kiryarente pratikaten nişan dede ki tu ne guheriyayı hay juha hebe emer hesap işte perskün. Yani devi var da morov bina berhef gringe juha müştere got gavadini legor haftaya bori ev peyman çetir rehnek jiber ku ev berteken ku Washington hene nerazbun ku emici Kongres Ameriki rojnamaya ve Wall Street Journal ku gotara ki pır furt nivisi bu rehne le ton barak kır bu gotu buttu berjivandiya Türkan le berjivandiya Amerika gringtir dibini tu dosti me kurda tene dehili tu imaja tu vena Amerika xaradiki ku Amerika benanu khane ne dil sözü hevbendi khane yani perji duro seroj bere Mike Pompeo veziri bere derve Ameriki Viji gotara ki makalek nivisarek de Washington Post'a ve şandı bu viji be hemen avayı yani gotu bu ve kurdların parasın herhangi tamponi var avakırın daha ku nabera şame o kurda Michael Rubin ji karbidesteki bereye Pentagon'e baş dezani viji gotu bu ve herhangi hebe ne frin hebe ne şey trombil araba seyyare makinetle kebin yani no fly and no drive zone yani de medya Amerika'da navraya geçti Amerika'da bili Kongres Ameriki dengen va hene kudu khazın peşkiriya kurda Diyarbakır carakeden eşkere bakın da kurt bızanın evne tenene ne yarın kurdacı bızanın ku kurt ne piştopalın. Lomacı gringe kongres nişandı da
ku tene namine o her vaha mesaj dide kasra spiji yani siyasete Donald Trump bey ku navi Donald Trump yine bey ku bir rehne bike jil beje ev siyasete ku tu dimeşin ne dilemeye ne de berjemendi Amerika'da ya ve ne ki mesaj ki halek dişine cihane ku Amerika demek karivan halas bu ne xema vanek çi bu ya jehbende ve le Kurd dost mene Kurdun Suriye hevalin mene rındıya van qenciya van evlekariya van jimere gringe دوی وارده پیامکی گرینگه بله بریز رشوان نها او پیمانه هاتیه امضا کرن جل روجاوای کردستانی از بیجم دستکفتیین کل روجاوای کردستانی نها هیی و هاتنه به دست خستن ای کرد بکاربن بپاریزن یا جخوا بپاریزن لور دسپک داشتم گفت سر وان دمینه سر خبات وان دمینه دیپلماسی وان دمینه از بخوا از نزدیک ساله که از هشیاری dedim de hepevinen legal mıda nüvesin xoda mecbe hışyar dikir ku revşeki xatar nezikti be revşeki tehlike nezikti be ve Kürt hışyar bin bere siyaseta Suriye ser Pentagon'e demiş ya ser leşkeren demiş ya leşkerci le erde dinerin le merhasi o le hengi agidi dinerin şervane kurji verekin betirsin dilerin le rastiyek no hatiye naha dosya Suriye ketiye desteği balyoz Türkiye balyoz Amerikalı Türkiye le Ankara rudine Malawi ile Ankara'ya gelek nezik eşi Türkara bu hoş beje yani kalkemin bir pasaporta Osmanlı çu Amerika ashabaki Türk benim ve rola Türkiye ile rojat navin khurtur be yani ev şiretle serok Trump'ke ku rola Türkiye khurtur beke hem Suriye hem tevahiye rojat navin jberbe ki rasti guheriye le muhabin Kürt de famkirina siyaset Amerika'da de khondina de siyaset Amerika'da dijvari dikşinin yani jberko baş tenagehin لما جي گوهرین هی باش ناخوینن لما تو باش ناخوینی تو نکنی خواه رکوپک بکی گنجاو بکی همه خواه پنگاو خواه دوبه چرچوه دا باویجی پس کلیکه کردان او بو کو نکاری بون گوهرتینن لوه داره بو خواندانا از بخواجی yani هول dedim raya geçtiği Rojava Kürdistan'a geçtiği Kurda Ray tiştenkülü ve de Washington'a çedebin agadar bakın. Yani hem Rudav'da gotiye, Ronahi'de gotiye, Kanal Haş'te gotiye, hendik Rupale Facebook'ta gotiye. Ku rojen dijvar nezik dibin. Demahun hazır yakaneken tedbir o gaven regir hun peydanekin dijvar muhabın revşek bu em nahatte de ne de encama ve siyasetiye. Nakurt ve hemen pasifi, hemen lavazi, hemen kalsi siyasete xabı dominin مروف مخابن yani ciye daxaya ku desketirini heydi hin bu avaya ki mezuntur de karış des biçin le dema henek işte bu herinin pırtır çalaktır bun her tiştire ne bejin eri henek helbes deynin u taybeti dema rebabriye demkiye şame de bin gıbaştına ki mezun daye yani rakırına cezayen Kayser o cezayen Sezar de yani kongres bahsa jinu vanina van cezana dike. Demam ceza carakıda varın. Suriye carakıdınca cevata navmeti bir durt kebe. Sistema darayı finans, sistema finans durt kebe. Kompaniyen Ameriki ne karın Suriye kar bakır. Yani ev gefeko, ev şurek kongres datina ser jolani şara gringe ve kur bebe hasıl. Hani bir diplomasi yapada çalaktır bun. Devje ve gotar asist berdin yani em dibinin de asla balın da taybeti de asla Mazlum Abdi de Mazlum Abdi ve nunere kurden rojavat deditin hemi ahaftın bibire tekrin peyman ev peyman gredi de imzadike le hatta naha helbeseki pir lavaz heyle yani tişteki kongres dibeje peşniyara kongres dibeje Mazlum Abdi basta tiştanan hakke yani Amerikacı dibe ciye pırsı em van tiştanak dinin em rexne dikin, medyamlar rexne dike. Çava, Mazlum Abdi fermandara geçtiğe hesede van tiştanak. Yani dive henek ev zelegavi bin pekirin, şikandına mafya mrovan, zordari, sistemkari tişten xrab le arze vere baskırın. Kurt xan neçar nebinin her tişku jivan te xwastin imza bikin. Yani medya Ameriki medya Wall Street Journal dinimse
dibêje tiştek ku hatiye kirin reka Tom Barak hatiye kirin Mazlum Abdî yekser gotî erê baş e bes Ahmed Şara guh nedaye dibê karbidestên Amerîkî berpirsên Amerîkî li Washingtonê heyrî mane matmayî mane ku tiştek yani li Washingtonê jî nayê zanîn çi diqewime her tişt li Kurd mixabin wiha difikirin her tiştek ku ji wan tê gotin siyaseta devlet Amerîkayê ne rast e ne siyaseta devlet Amerîkayê pir caran kesên ku ser navê Trump ser navê Rêveberiya Amerîkî daxwe dixwaze wiha nîşan bide ku ew tişt naye guhartin ev biryar naye guhartin em dibînin rastiyê de newsayê Kurd dibe bizanin fêr bibin jinek tiştar bêjin na em vî tiştê qebûl nakin ev tiştên ne rast e ev tişt ne dibe jivendiya me ye ev tişt vehîn pirsgirêka mezintir bîne yani divir da dixwazim bêjim lavaziyê Kurda da divir da ye ez tim hez dikim em ji xwe kemahiyan xwe bibînin şaştiyê xwe xeletiyê xwe bibînin dema em van tiştana nebînin ihtimal em van tiştana em van şaştiyana dubare bikin heta mirov şaştiya xwe dubare bike nikar rastiyê peyda bike loma jî dibêjim yani Kongres amadeye Amerîkî amadene alîkar bin cîhan bi xwe giştî jî xeleka Kurda disekine lê dibe Kurd di siyaseta xwe de pirtir zeratir bin pirtir bi helbest bin taybetî jî kesên ku ser navê Kurda daxivin peymana imza dikin telefon jî rêberên cîhanê distînin ew kesana berpirsiya wan mezintir e ku hinek vekî proaktif yani siyaseta xwe aktiftir bikin ne tim di berevaniyê de bin ne tim bedeng bin ne tim li ser navê lihevkirinê pasif bimînin dibe çalak bin bizavkar bin برێس ڕێژوان te behsa kêmasiyên ku hatine kirin kir ez dixwazim vê jî bipirsim we hewlên lobiyên Kurdî çawa dê partiyên siyasî û her weke din û hewlên ku ji bo rojava hatine dayîn li gorî we têr bûn yanî bes bûn Lobiya Kurda tune ye mirxebin mirov dibe xwe xwe nexepîne lobiya Kurda ne li Amerîka heye ne ciyê din hene tune ne eger hebûye Kurd ji rewşekê pir pir mezintir xurtir nediketin ve rewşek û anha heremên bin kontrola wan derketiye ji rêveberiya Xweser nizm bûne wekî valîtî muhefaza ya heseke yani dibe mirov çawa dibêjin mirov xwe rûne rast biaxive ew rewşekî dijwar e lobiya Kurda hebûye dîplomasiya Kurda hebûye ew wiha nedibû bînin bila temaşewanên we bîne bîra xwe sala çûnî van çaxana hemî Sûriye ji aliyê Kurda ve dahat gotî beşkirin neqaşkirin hemî telefoncu Kurda ve her di roja ve cîhanê de Mazlum Abdî hebû Yendin hebûn İlham Ahmed hebû yani herkes ser reka Kurdan bahsa Sûriye dikir ana Kurd derveyî pêvajiyê dimînin roj bi roj rolavan lavaz dibe dibe mirov bifikre me di ku de xeletî kiriye me çawa şaştî kiriye divem çawa rêgir bin ku carekî din wan tiştana dubare nekir wan xeletiyana dubare nekir yani dîsa yani lobi hebûye wiha nedibû lobi hebûye dibe mirov Mazlum Abdî wek serokê Sûriye bidîte çünkü tu vizyona asoya şer adineri ya Kurda adineri du cihanın cudane aliyeki ideolojiyeki paşveru kalıbek tane ser ferz dike ser gelin Suriye ferz dike çünkü Suriye gotuneke derevine çekiriye yani Suriye milleti Suriye tünye geli Suriye tünye netava Suriye tünye Suriye nabi akay ki yani Suriye Arap hene Kurd hene Yunan Rum hene bejim Çerkez hene Türkmen hene Ermeni hene file Bili ve Aliye Baveri ve Sunni hene Şia hene Alevi hene Alevi Kurd hene Alevi Arap Ezdi hene yani Cihu hene Suriye renge le vizyona Kurda neziki Amerika'ya neziki Avrupa'ya ve çava Kurd düver revşe ku ne karibun xabudun peş nahatten pişkukurun pişçakurun düver de mırov ne kare cihani taban var bike kompluya mompluya taban var bike düver de lavazbuna diplomasiyete lobiyete jiheye dema tu desketiren dışarıda neyin ister danustandını neyin ister diplomasi revşa Kurda ve revşa Kurda dibe lama jidbejim
دوی کسی خان نخواهی لوبیا کرده تونه لامریکا جی اپشته چه بیجی از بکی لوبیا خوزایی بنام دکم لوبیا خوزایی یعنی نیچرال لوبی سروشتی بله پشتی برخودان آلو کوبانه او سمپاتی و حس کردن ناو گل امریکی چه بویه ناو بیرا گشتی امریکی چه بویه ناو مدیا امریکی چه بویه ده هلکو او کسانا حتی نهاجی بروانی کردان بکن حتی نهاجی تلفنجی کنگرسمن خواه بکن سناتور خواه بکن که رفشا کردان دجباره جهادی اریش کردان دکن وانا تنه نهیلن لوه او جبر انجام به یکی نه کل لوبیه که کرده هیه کرد خابتن نه خیر نه حتی نهاجی هیل هم دک دافن واشنطن کردن جبر که لوبیا وان تونه جبر که هبونا وان خورد تونه جبر که دیپلماسی وان تونه از هیوی دکم او جرب وره بشه هی باش tahlil verekirin ku de siberoje de rel ber revşen vuha verin girtin yani peşi girtina revşe vuha ne dijware le dema tu ısrar biki peygiri biki de kriyara de azmunun berede tu ne gari encamen nu destaki tişte ku çebuye kurtaj ev az nakhazım ve ne khiz dikim از وکی من دست بکردیش گوتیه گلک در فتنه کو رجوخا دبینم کو کماهی کور کمی جمروف دیار بکه دست نشان بکه چونکو دم از داد کفم پیش کامرا جگرلا داخفم دوز راستیان جی بیجم او جی پر جاران نباشه مروف کفم مروف نای راستیه ببیسه لوک شروع کرک سیاست نامنتیوی دا دخوینم دوی وان تنج بیجم پر جالج خلطی کرده چه بوده دوی کرد وان خلطی انا ببینم و دوباره نکه بلي هلبت ما بحثا تركيا جيكش دا او ايرشين كل حلبي لتاخين كردان هاتيه كيرن دا ويدا ميدا تركيا سياسة مندارين ترك بشجريدان وي بيواجوية بشجريدان چتين لسورية و لورج لباكور جي بيواجوية كيا چارسرية هاتو بو دست بكرن و بردوام بو هون وی پیواژوی چاوا دبینن هون پیشبینی دکیم کوی ارینی بردوام بکه از راستی پیواجه که نبیرم حتی همین ندیه اونها جی نبیرم تایبتی پیشتین شرین بردوام کو تباس کل حرم دست بگیری حتی نه بله پیواجه که هبویا ایریشن وها ندبو گل نچر نده دیشتین که آوا برفه بحرین و وخه زارو که این کرد جی سرما بقارسید بمرن جی بتونه بنا درمانه جی در و بسد هزار کس در و ناف ترومبیل خواه را کبر yani ez ne tane ne naha bereci dema pırshat rast yancı ne rast yapar ben aynı bersi dedim ez peyvacı duhazım peyvacı hebe lez nabinin yani peyvacı hebe Kurdin le Bakur Kurdin Rojava merhaba khadi bin malbatın hemen malbat ez bukhaji malbatın mehne le bkhate vek minak yani از tüm dışıbinim sevek. Yek sev du perçe. Sev du perçe. Yani بله kurdi bakur kurdi rojava vahaye. Yani hemi kurt hevdu de gırın. İşte gırdın az. Bas sevek yani nakım le. Peyvendiye nabera kurdin bakur kurdin rojava hincu datır tayyip ettire. Jiberku sinor gıdas hatiye danin. Malbat buna perçe. Lomajı peyvajı hebe ve peşigiriya erişin bu hada dest bekir peşi bigirta janji dama eriş dest bekirin ne de heşta naha irojaz dibinin komali le deriye mürşit pınar karbonek 25 kamyoni amade durojun heveldu da bazı komali be بله logor neteven yek buyi logor ajansa bulunca penaberan revşeki murovahir komani yani az nabişim سازی ناو دولتی دی بیجین مرشد پنا رو بانی 10 دقیقه رنا داین کو مر علی کاری مروحی در باز باندی کار مروه چیه تشتن بجبو بیبی کانه پتی کانه زارو کانه شیره نانه yani تشتن بنگهینه abje nişan da ko pıskreke ke ya pevoji ne pevoji yani Armanca ve ne Armanca ki zelale lomaj dibijim yani az geçbinim de hazım geçbim de hazım hevidarbım le de hemen demede tişten ku vek peyvajot de peşkeşkirin pır eşkeri xuyadı beki ne peyvajı az da hazım ya bejim yani çaba baba kalime godine ne beje be peje yani
eğer peyvacı var hebe dve kiryar hebe. Kiryarın berbeçav hebin ki boru bijan rast. Peyvacı heye peyvacı jwala xwe dilîze. Yani ez bu hadı bilim. Gelek gelek spas dikim rojnamevanê hêja Robîn Reşvan ji Amerîkayê li gel me bûyî sehet xweş. Bas ez jî ji jiyana we de serfiradî ji ber dixwazim spas. Gelek spas dikim. Les Media.